Uttor borbiralong hor kangri kangkrang lapen kejor bang pho tungphan raikom sai khiatum kenet. Karbi Anglong apspa aron nang kibipen APHL sia song tu manengkang samse ka cepaklang. Chainong kar thang pon kepleng ter hum thoma kong telong pen bang pho phan police atum kang nang don. Kolonga long kesing long pho tum ningkan se ko mai pi ka padapon. Difu 5 mile along bolero pen bike ahiring tangrak ka cetong ajok inu da pran ke damnang. Hor kijun lapen kejor cere. Kalite nang litu mamoy along ta raikom sai khiatum nang kesab aban eglir tahai. Athela so hor kijun lapen kejor aron kachini ni ajok uttor borbir along ta inu da bang phurai kom sai khiari deng pen chingnang nang koklo. Uttor Borbil outpost ke parlo angkang Uttor Borbil hithi kimi along aron repen beha ke klem lapen kangri kangkrang atuma phan raikom sai khiatum ingnang ponsi pini nili tuma pherang kepen betanang pale raikom sai khiatum abatai jori pukipu alam sitame patoi tepen kejor bomajok si pini ke kulat ing haponang kok lopusi raikom sai khiatum pen lam thena chepaklang pon pu aron repen hor kejor abang phu Hari Mujumdar Sopo Asis Mujumdar Phan Raikom sai khiatum pen ingnang pon cheklo. Phuluni pen Probintaro report Malang News. নামটো আমার ছোট্ট মজুমদার আপোনাক আজি কিহৰ কাৰণে আমি আহিছিলোঁ তাক নিবৰ কাৰণে ঘৰত হা তাক নিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কাক নিবৰ কাৰণে এই ডাঙৰ ককাই ডাঙৰ ককাৰ নামটো কি আশিস মজুমদাৰ ক'ৰ পৰা নিব আহিছিলে ইয়াৰ পৰা ধৰি আনিছিলোঁ ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব আহিছে আৰু ভৰি চৰি ধৰিব আহিছিলে এতিয়া মই ধৰি তাৰপিছত আপোনাক কিহৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰিছে এতিয়া এতিয়া আমাক এৰেষ্ট কৰিছে আমি আহিছিলোঁ তাক ধৰি লৈ যাবৰ কাৰণে ঘৰত তাৰপিছত আৰু একো হোৱা নাই দোকানীৰ ভাই হয় তেওঁক লৈ যাবৰ কাৰণে আপুনি কিবা কাগজ পত্ৰ আনিছে নেকি আপোনাক ইয়াৰ ভিতৰত কৰিবৰ কাৰণে নাই এতিয়া ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব আহিছে আৰু ভৰি ধৰিব বুলি আহিছে আৰু মানে আপোনাৰ দাদাক ল'বলৈ আহোঁতে মানে লৈ মেলি পুলিচে আপোনাকো আটক কৰি ৰাখিছে আটক কৰা নাই আটক কি আনিছে যে ভৰি ধৰিছে ছাৰক খং উঠিছে একবাৰ মানা কৰিছে আকৌ ধৰি আনিছে মানা কৰিছোঁ তাৰপিছত ভৰি ধৰাৰ পিছত তাক গৈছে চল Karbi Anglong Peace and Development ai ekor ka chetok ke rada phan ka chong thui ka chobai chot pusi kursing timung ahin pen in Japan. Lapen Karbi Anglong arloke Armed Forces Special Power Act thihek pen AFSP aron nangkibi ke nitum APHL sia song ahin pen ke mentuni ta chedon dun thek the. Lapen ning ing samse pusi APHL sia song pen pachethang chun bang kursing timung ahin pen hawar ke hada methang sai hemalong pen pherang ke atoma phanang pachini dun lapen CEM Tuliram Ronghang nangli constituency bithung reng thamalong nilitum APHL si asong atum mei ke doa hut nangli munida toma phan nang toy dun pen mei nang kipri dun ke latong mon samloma putak kursing timong hin pen lam ther jupon lasi bangso Armed Forces Special Power Act hek pen AFSP arona bangke Karbi Anglong pen ke CN ponang poputa Karbi Anglong Autonomous Council ASIM Dr. Tuliram Ronghang aphan pachini pon hawar ke hapen long mamon rong report Malong News so alamang ke bon sam te sign in lo je Karbi Anglong ke pini pen ke risim ki ora song avelo la penda ke pini pen ke mon sam lo puang thek mang ke halabang so Indian government pen Assam government pen Karbi Anglong Autonomous Council ang bong hal sorni pen situ pado elo ite labang so pado et apida Karbi Anglong aphan labang so nang bi kok ke la ke hala so mon samange ako mon sam ke pawi phantong hala bang sorni da Karbi Anglong state government la pen central government ke bang atum je pini pen ke mon sam dolo pini pen ke heliot elo pusi hala bang song thek paklang lo te non nili kachini dun kang tung made alang le tumhan karju kang tung bang ke non bang so aron nang bi koke
non Indian government lapen Assam government atum Karbi Anglong long kupini kepat dokok yang ring dalang tum cini diat mante Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Arat fan kacari bon nabang fujong si nangli homosti nangli constituency nangli rong jong si labang so alam ki klang pulutang tela ke Karbiat akhe fan isi kemisen ang thek kali deji lapen Karbi hampang Karbi society fan kemi yang thek kali deji pusini litum nang jong nang kok pulate nangli jong si mesen nang ji ning isi do nang ji Karbi atum ta kai kita kacing thorna se ba prang du nang ji pulutang de labang so ora dur penali cevar noi nali rada phana thanoi nali long ke do BJP kacari bom nali tuma yut phanda labang so out pen pacevar ve pulote Karbi society masi mimede aron pen pini pen mangke cividro nai pusini tum alang tum pacini lo central government lapan state government Dr. Himonto Biswa Sarman alang lipana li pacini labang soron Karbi Anglong pen cividro noi lapen central minister Rajnath Singh ala pilopo Amit Shah handa may alang lihan pacini lo labang soron mangke Karbi Anglong nang likewang halabang so kaning jela mangke rat phan kapacho bai pusi ang tektibi ko jong sinali labang soron Karbi Anglong pen cividro dre pulutang te labang soron nang bikok pen jong sin non cividro dre pulutang te nang le halabang so peace and development dak Karbi Anglong long nang le lam kaning kang mangkela ke kapacho bai pusi ang teklang de pusi ni le alang to han pacini lo pasi kado ka berat phantani le pini media ke hai to hanan li choro lo pini labang so alang to Nijang Karbi Anglong dongkamukam pulis atum kacerok tokpen ajok pedap the ang prin prile poro hudrong trok sialong tatamobel hum nila pen van ihum kadokawe hum thamakong telong pen ke pon bom John Krehinia chainong pulis atum kenep dunlong bangso chainong ke pon kang hu along kacerap dunabang phulake ami arong amekar lotharam hanse langhempi arong amekar jotson teron Nogong district Kusua amekar Hobibur Rahman Bodruddin lapen Lutumari Ismail Ali pen bang photo mapan neping nang pon lapu chai nong kang hu ke claim ke patir pia bang phu dorsing ing tia phan abang ke police atum ing nang pon long lelang ke claim ke patir pia bang phu dorsing ing tia hem ke diphu lapen dongka muka malong tado pusi patini pon long pelang pipen Vidya Singh Teron report Malong News. Nijang Karbi Anglong kolonga long kiasa inglong pho atum ningkan segomai pi padopon aningkan wangason thak thak si pining le thot sitame kiasa inglong pho atum pen patir pi ponsi ninia farman kolonga amlong apamlong annual conference pedopon jang minifai ke thomarni radamai pi sitame padopon labangso radamai pi along kiasa inglong pho mepu thangsing timung pen me chupahem pu ponsi me pangcheng pon labangso amelong aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be EM MSC Board Chairman Lapen penang anak ke theke ding atum chetong dun sim mayor di do jot pen peman pon CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen non kebang jia ningkan pen ke IAS NIT hai hoi ke Charlie dun jia to maphan stame Karbi Anglong Autonomous Council pen kuti ke thoma tangka pipon popusi chechak tekang lapen lason thak thak si non kebang jia ni pen ke KSA atum stame chingrum pet pen si ning siwet donang poputa chuniri tekang labang so beta nang ke pale abang nilito maperang ke khorsing teron lapen lorison teron Malong News. Long si ningkan esek Karbi lu kacarlia song tiri pia mai dak nang dolo lasi aluisa pomen pen nili panang hang siril chetong lo lapen MP ak hai pen jenglok MLA lapen ke EM MCA tumda na chetong dolo ki sia samai pu pen jenglok lameta mai lapen ke karsa aka preka atum matalang letum chohang lasi kadok beda dua lo pini lasi pini Karbi lo kacarlia song long nili pang dak pon lo pining pen konsela long budget tamet hapon lo UPSC free coaching ke kipi ponje phan dak inglong osu kacarli atum phansi la sobar sai ke pi ponchoji lapen ke APSC telo UPSC telo ini pen ke joy pensi la tum phan ke free coaching pipo lalo lapen ke
Karbilo ka charli asong atum hana chuningri bang kila puino la ropli do karbilo ka charli asong isibet ke doji fansini le chuningri lo jate ile tum long non ke dobom am hang ka petek cheng protap sondro tok bia ke hai mai phulo konchun bang kali tang lo non konchun bang gandhiram temu ke japon karbilo ka charli asong hola suka pereng garji pulo plong ti isibet ka pidoji fansi nili la long pli karbilo ka charli asong amai puben cheng lo kachara bung bang phibang phu tum hat kachuneng ri difusi biji Chodi kan tike Brazil cap Karbilo chole song ningkan se kamai pidak itu West Karbin long Koligao Kolonga itu amlong palang roya rai itu ndak thikon lo kasi pini kijut siang deng lo tabang so ini tum ningkan se kamai pipen di Karbilo chole song kamai pohimen itu kaning jengang tum lo ini tum kebang jilang ni penangan ini tum karbia khai farman longria farman ke claim ke dam nang dido jala bangso ke claim ke dam jialong nili la so mai achodi nili chunuri kang tung anutin week mit mun dalalo ini tum asanchom dodera karbia khai farman asanchom dodera tu ipengvet kengkam sivet jejor putangte ini tum akiman ki chunchia kimang ana tum chundan jimap jima tha athe pini labang so mai long tamen ni jai lo litum ahoy alam punon non hejong central government Assam government lapen Meghalaya government tum 12 point kipang thek pen isi agreement ke chitok jalam do halabang so 12 point nang bong pen 6 point ke pang thek pen tum agreement chitok lo asi another 6 point kipang thek long ini tum karbiang long along le kana hok du dokok ta thek ma abeta ta thek dokok protang te ini nili ki pudam jibang ke nangli nili puche jongjera ini tum kengkam sivet labangso 10,434 square kilometer along le kosong si kirai kom dun jima halak itum claim rapet nang jip lima tha athe non ini tum owi kimi tunan thek dam long le tum asan chom chedore halabang so asan chom chedore mali tum kache sorsa kache khinde kache putor per mali tum ke claim ke dama sai tame tum ki chunnam ji ta thelong le det let mate jingnek I choi det mate labang so article 244 amendment pen an racharia song ta alega chu ena joine non ke la kipang khrivi ta dokok lo mate ilitum karbi radang bong me da so alam the karusre da dokolo monta ni kachungri damji ni ki pukang tung bang ke ilitum article 244 a alam bang itu jingnek I choi nang ne chipu ito nang ne non bang ko song si hala bang so article 244 a Indian constitution long kitok ang ki dokko ka fit pen Indian government tum nang ka response pe rekma pen ilitum puthot chesong rap pe lo putang te hala bang so ang theklong jima pu namde ke article 244 a kasi non nili ka chungri ramji ke lalo ini tum nangli kache jongjera bidi sore koson pe ki pachon jima hala so alam se dum chikhanan di bang so press media thengno nikan se kamai pi aku dini so lam jai kon he aprang isi KCS pen karbila medamai tum isi initiative ke endo karbi chingru mamai pu hala bang so karbi chingru mamai long ke Morigaon Nagaon Bishnoi Chariali Meghalaya lapen Arunachal Pradesh lapen Bangladesh karbi tungwang isi ka chingrum do hala so mai long under the leadership of Chandra Singh Kro KCS lapen under the leadership of Hidina Rongpi longe alangni bang so pirmen choi elo nili jok jaksi donsi along karbi to pangrum si amai selam lo hala bang so amai long si atum isi resolution rip lo je karbia khai tang pa jok nang ji to tang te aprang si owi mituman asan chom patu de nang ji lo tuma thalo hala so bang so kama tha teng si karbila meramai ten KCS tu KSE khan ki pangrum je phan bo ilo hala bang so ki pangrum hutame nangli dum on record non tadi tum ke Central Executive Committee mati la bang so press media thinu ningji daklo nangli tum Chandra Singh Kro phan arjun tame tum Chandra Singh Kro mati Hidina Rongpi non ki alangli karditang lo ibu si la meramai president alangli tumang nut nil tum proposal bang lo je KSE chingrum nangji lo nil tum si bang check nitum ke thang without any condition nitum ke thang condition da pidunde KSE chingrum nang itu condition dang ne chingrum nang pusipulo bon tame nitum ke ipeng vet lang aprang si hala peng thom ke dut pangrum tha nitum isi advice pudun abang su la mera mai pen ke se teman amasi puthot alangli tum
Lamding road hantar pangrum dang lobon cingki citan dang lobon akan Samson teron hantar cingki citan dang lobon hala bangso kacing ki kacitan alang liteng la bangso initiative and isi kace tomte joni non puno menta nitum non anta nitum cingrum thake del tasi komane ke nitum han komane apex body ke pangrum bang donang ji lapen apex body tum nang ki pangrum bang do tami nitumang bong tami kaci kho donang ji without any condition non nitum ke namitum abadai tina conference tami nitum ke ninji lo cingrum na kuma pen lo cingrum apang si ka cingrum de thon ka cingrum apang nang lang ala pengthom do tum han pengthom ki tum cingrum bong te itum ke kai ka intum KSA rong kan long ko ni tum kai ka lapang ko pen welcome do man jang mi pun nifai ke thomani kang sampor 5 phora achiti ma pormalom difu pen manja kaceleng atowar 5 mile pu ade malong bolero pen bike ahir kang tangrak pen kacetong gari ke pang thega mek ke bike abang AS09H3319 la pen bolero abang AS09D0301 adung arai atum nang pachini dun ke bolero abang difu anat dam bom la pen bike abang ke difu pen manja nat si dam bom pu bike long bangke thomsi kache thap pula pen inuda bangke adima long machi aprandam nang juilo amen lake chanduroi puhenlo la pen hala bang hini pen inuda bangke hospital along si aprandam nang lo la pen inuda bang afan ke DMCH along si selang pon bom bon stame areng ke so ahir kang tangra kajok kichi kereng ang bong si dulu pusi birtari dunlong la bang hini kichi lot abang pu inuda hema bangke difu 5 mile la pen inuda bang afan ke pang theklong lelang halapu bolero ke bega toma bangke majokta thekdun long le ahut adim pen amat kat jui pusi adungarai atum pen pachini dun dipu pen Dharam Singh rong report Malong News আমি একটু এনেকে তো দেখা নাই এইটো মানুহৰ নাম জানে তো আমি জানে যে এইটো চন্দু ৰায় বুলি কয় মানে জানে স্যার মই এইটো গাড়ী এক্সিডেন্ট হোৱা আমি একো দেখা নাই গাড়ীত কেইজন আছিলে গাড়ীত মানুহ শুনা মাজতে 3জন বোলে 3জনটো এতিয়া হস্পিটাল উঠাই লৈ যোৱাটো দেখি পাইছোঁ মই ইমানে দেখি Assam Sahitya Sabha Karbi Anglong Arwahin pen Rangsina Bhawana long pherang ke mege phapon Jangmi poni phai ke thomani Assam Sahitya Sabha Difu Rangsina Bhawan asa hemalong MLA Bidasing Ingleng lapen Assam Sahitya Sabha long klembang pho tomahin pen si pherang ke amai ke phap nang ko kaputhak lamthe pachini pon Assam Sahitya Sabha pen kapin khat pon atengsi Karbi Anglong Sahitya Parishad lapen Karbi jutang asong hin pen Cepatir pipon sinon kebangji jangmi po niphai sirkep lapen kep arni Joysing doloi uditram hulalong Sengkan surihini ra ingkoi rahinia farman Sahitya Sanskriti lapen Samriddhi Samaroh talon pon ikpo Labangso ka talon pon ajay megalong asamalong kedo kaprek akhe tum stame nang chitong dunji lapen Alang lituma jutang asong ahin pentame kado kawe ingkoi nedo jutang asong atum sitame nang chetong dunji pusi MLA Bidasing Ingleng ahin pen pachini pon labang so berta nang kepale bang di Phupen Rustom rong hang lapen Dharam Singh rong report Malong News kado kawe tong phan nitum dak Karbi Anglong Ahom Sahitya Sabhar pen ajoini Karbi Anglong Sahitya Parishad la pen ke Karbi সংস্কৃতি সমাজ কেচিএছ উদ্যোগত সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু সম্প্ৰীতি সমাৰোহ 2022 কেবাংজি 9-10 লাখ কাৰ্বি আংলং CBG লাকে জয়সিং দলৈ অডিটৰিয়াম হলালং লাছো আহুত পিপি লগচিং কিজি চে পিপি লগচিং waji এই কাৰ্যসূচীত অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আসাম বংকেদু কাদ্য কবিয়া আখাই তুমফান্তা মানে সংস্কৃতি আতুম দাক নাং চেপাতে দুনি বা নাং দৌদুনজি নাং যুগ দুনি লা আনকি 20টা আনা অনুষ্ঠান দাং
nang che tong duni busi dang ning dofan khobor nang pale la ban ke isike la pulo dak la so hut la haito hoba dobo mahut tamne বহুত ভাষী কবি সন্মিলন কমা মে জংসে কার্বি তুমদা দো বা আসামাং বং দা কমা মে জংসে কবিতা কে টক ঠেক কবি আবৃত্তি পিঠেক লাসো বাংতা লাদাক লাসো আহুচিং বাই পঞ্জি